sate lah. Panas. Haus kan Gatot teh sih gatotnya. Kayak mana aing buka Dah. Naon sih? Pindang dah anu dah. Di mati. Saha juga. Tak. Saja. Bisa saha. Aing haus sih. Siap puasa teh. Puasa wae. Wah, aya teh mah. Wah, aing bisa saha. Aing ngurus wae. Udang. Wah, aing minta geuning. Arek mah. Arek ayo. Seger euy, seger sigana. Goblok aing gendang. Kenalor aing masa aing mau oge sia. Tadi TikTok kalanjut naon sia tadi main kelompok tadi. Itu goblok aing buka kota sih teh. Bener nih. Aing buka di mana ini? Jadi kanyana gue sih ini buka di Xiaomi ya. Xiaomi. Ini bawa berjana. Bawa cainya. Ya aku sakieu tambahan dia tuh. Ya udah. Tahu ikut tidur gitu. Atau biasa berarti kita anjing bisa ki mayor ki arek mie dibubukeun wae mie aya beas arek digodog heula nya kinda kamana mau Pak. Bolot teh gitu. Heeh. Bolot tuh. Marana sih teh. Aya kadinya saung. Hah, ka mana? Saung. Naon sia ka warung? Yul. Aya modal euy. Beke ngobrol si bola tuan yang balik kanya. Lakik sama Hanya yang modal. Ayo ku mau urusan ieu. Yang si bolot. Asal aing pusing ngomong di sama Gua kata budak ada ka warung. Nggak mau aja ngopi tuh. Tidak mau daunnya ya. Ini tuh ya. Ini main kalau udah tinggi. Ya, enggak sih. Terus tutupan nih. Telat jadi gini. Oh. Kebutuhan bro. Ayolah. Mau bener kan depan kok. Oh. Bener. Cara puasa nih. Penting aja mimpi lagi. Naon sih? Biasa. Udah orang. Aduh, suka blog shit. Tidak murid setiap balik mandi. Wow, juga. Dia garas kamu. Ngor-ngor tuh. Jual. Naon? Nasi kawar begini bang. Ada titik kan. Kasaung, arek kasaung. Emang saya puasa? Balik. Cuma batur-batur karuasan, nggak puasa, nggak ada kawarung. Aduh, rese, yang saya mahara rese. Ih, toy, ayam, toy. Halo, toy.
dia. Ay tadi si sebat arek ka warung lain. Ka warung liwae. Turun tadi teh arek ka saung bolot. Bolot eta mah. Bolot tah. Bolot hayu. Aduh. Lakek. Wadin wae. Kenaon, Bang? Hah? Kenaon? Ngabuburit. Kenaon? Hehehe. Saya puasa. Beuting mimpi aing. Oh. Pas budak wae teh Bang teh sauro ge men teu puasa. Saur cenah. Mimpi aing mimpi. Hai. Ada budak kunaon sih? Stres. Budag. Sok sia. Goreng gitu. Maka dengin. Weh. Hei. Emang ada karo dina ya? Rodin. Hei, woi. Mah nyambung. Siapa? Mah nyambung. Sia teh sing hidang atuh. Siapa satu? Henteu. Betul atuh yang diuk. Sia nu ka dieu sia jeung aing lah asa. Nah, iya. Hei. Kenal mana? Hei. Belum ke sirum. Kali dia. Adik sebat kemana tuh? Isuk aja namprok. Keur modal. Aku modal pasti lah ini. Puasa tuh Bang? Bukan puasa. Oh, masih sih bener atuh. Nah, emang mana tuh puasa? Mana danas Bang? Di puasa tuh. Mie atuh ya mie. Kayak ngejulu lah kan dia siapa? Enggak gare lo unggul. Emang tadi naik ke mana sih mana? Tadi naik ke mana? Bung teh. Kayaknya balik dulu lah. Sini dia ngegara Rodin mah. Manfaat kaki tuh. Hah? Woi. Kemana? Yuk lah. Aing karek ningali dan tadi jelema. Ya mah nyarang tadi gitu enggak. Pas itu bangun ya. Pertanyaan budak kita mah. Mari ku aing tipu, dokter aing ah. Ngomong ka mana ngajawab ke mana ya teh. Nyarang aja budak gitu ah. Ih. Nah, saya tak kok. Oh, anjing. Picin dah cewek mah. Kemarin mah ku aing tipu. Si bolot tuh baik nu bieu teh ya. Heuh. Tipu kumaha sih? Beli iya, manehna aing seblak. Aing ngarurin dari itu. Hayam kopi aing teh, manehna aing seblak. Aing nu meulina geus. Heeh, terus tipe di naon? Wah, di jailan panan kancul negeri ya. Ada ki. Molol teh. Itu dah oge aing kuat. Kok kos kieu emang keambek gitu. Mas mau ke mana aja ke mana? Ngaran aja budak da hese dari ini orang naon. Ini teh mau beronjak kolot mah anjing. Anu bogan kolot. Ya bogan goblok gerak ku bikin batu sia. Pusing aja kana kolot lagi. Mana geura jam teh meuli. Oh, ada mah aing mau jam. Balik heula nya. Kaman balik jam teh kita balik heula kumaha sih teh? Burit aing kan ngejo. Emang nu sia kamar goblok. Kaya tong leureun di bolot. Sarua deus ya. Lu kuat akur. Barang bae urang. Balik urang deui ah. Ayo balik atuh. Ade gero langsung tot. Karan lu sia. Action. Action. Belon, deket-deket teh atuh sia teh. Aing semangat.
Action. Action. Mana ke warung? Adik hebat kemana aja? Modal. Isuk antara amprok. Mana? Modal. Antara amprok atuh. Action. Action. Bus kasaung di wae salahan. Salahan. Ke warung. Action. Blok cager itu teh. Kurang stres eta mah sok siap kurang. Action. Oh, emang mana tuh sarwasa. Mana danas, Bang? Oh, batur. Pusingnya juga kalau lagi. Makanya pusing. Ya balik kalau ngobrol kalau tai. Kasaung moal. Kasaung. Yeah.